zastrašujuće scene su bile u Foči, scene koje ljudski um ne može da pojmi. Zarobljene djevojčice, žene, djevojke su čak i prodavane kao robkinje. Prodavane su čak za neki mizerni 20 maraka. To postoje tačna svjedočenja o tome. Da. Evo, ako dozvolite, ja ću samo se priključiti ovome da je plodom seksualnog silovanja u Bosni i Hercegovini rođeno 61 dijete. Najveći procenat upravo se odnosi na Foču. Da, imamo i onaj dokumentarni film. Da, dokumentarni film koji je snimio Alenu. Dječaku koji je rođen u Goraždanskoj bolnici, kojeg je njegovala upravo moja jetrva iz Goražda koja je tada radila u ratnoj bolnici u Goraždu. To je jedna isto strašna, prestrašna priča, odnosno svaka naša priča je strašna i prestrašna.